Pozdrav svima. Prije 3 dana izašao je Office 2015 za Mac korisnike, pa će ovo biti brz video, čisto da vidite kako to izgleda prije nego što se odlučite za preuzimanje paketa. Link za preuzimanje bit će u description videu, a prije toga, evo da vam pokažem kako to izgleda. Dakle, klasični izgled Outlooka sa poboljšanim ikonama. Outlook je prvi izašao kao zaseban paket, međutim, evo konačno prije 3 dana izdale su i ostale stavke, a to su Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Tokom instalacija je brza, dakle sam paket zauzima 5, nešto gigabajta na vašem disku, dok preuzimanje je otprilike 2,60 gigabajta. Ono što sam htio reći je da bez obzira što imate Office 2011 na vašem Macu, moći ćete instalirati Office 2015 bez da utječe na prethodni sustav, na prethodni Office. Evo pogledajmo sada Word. Brzo ću proći ovo sve, čisto da imate uvid u situaciju kako to izgleda i da li se isplati skidati. Po meni, ok, puno su preglednije stvari i tu nema nikakve sumnje da će na ljeto kada izađe program biti kako treba. Ovo je beta verzija, dakle preview verzija koja će imati puno zakrpavanja i update-a. Dobro, to što se tiče Worda, da puno ne pričam, idemo dalje. Idemo na Excel. Excel, ko je Excel? Formule, financijske, logičke, dobro, ok, to sve je ok. Dobro. Nisam isključio formulu, sad će biti ok. Pretposljednji nam dolazi PowerPoint, dakle za prezentacije je klasično ovo i on izgleda puno ljepše isto. Ima dobrih predložaka i ima dobrih opcija koje su dodane. To sam čitao nešto u nekim člankama, međutim evo ja sad drugi put sam ovo otvorio, nisam još ni radio, tako da ne mogu pričati o prednostima i manama. Možda napravim još koji video što se tiče toga. Dobro, to je što se tiče PowerPointa. Idemo sad dalje na ovaj OneNote. OneNote je bilježnica gdje naravno vodite bilješke, možete sa predavanja, možete voditi knjigu bilo kakvu unutra. Isto je dobro napravljeno, pregledna je i to bi trebalo biti to. Evo da više ne duljim, tu nemam šta više prikazati. Ako imate pitanje kakvih, slobodno ostavite u mailu i to bi trebalo biti to. Hvala vam na gledanju i nadam se da će vam se video sviđati. Hvala, lijep pozdrav.